Kiching siya phong Karbiang long gunat sov kipangching. KNYC pen krongpli atowar kichopang limok utak Karbiang Long Autonomous Council Land and Revenue Department Secretary aphan pinpura lo kipajirdam. Hawar ke haralong unity, victory and prosperity amai kipaman. Race project by Bosco reach out. Development through empowerment. Required facilitator for education program in West Karbi Anglong. The candidates applying for the required post should be graduate or postgraduate, preferably DF or BF. Proficiency in English, both written and oral, and should have basic knowledge of teaching and use of technology. For more details, please contact 9394994641 and send your resume at race@boscoreachout.org. Karbiang Long Life Adap Abirta long penilisami mirinhan sepi pinibirtang ton pen arjupanikta. Karbiang Long Autonomous Council pen pater pipon si kecheng siap hong Karbiang Long gunat saf preni pai kritrokani pen pang cheng ponlo busi EM Richard Tokbi in charge Education Department methanga chamber Karbiang Long Autonomous Council along pherangkia mai kepado ponahut pangdak pon. Pherangkia mai along EM Richard Tokbi kaningje ponatengke Karbiang Long lokechar lehin aprang ke pale dunji aphan quality education ke pado ponji aphan si Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ning ke hang e kamatha e kemang e ajoksi pining ke Assam Gunotsav aprang prang Karbiang Long Gunotsav pedoponlo Karbiang Long na pen West Karbiang Long pangrum pet pen hum suri sira pharusir kebra phokebra ke thom government school do La hum suri sira pharusir kebra phokebra ke thom along numbers of group pangrum pet pen suri sira phokebra ke thom do number of external evaluator required including 10% reservation pangrum pet pen suri sira pharo hinira hinido number of liaison officers bang pharo ke thom rai sido number of nodal teacher bang suri hinira phokebra sir kebdo Karbiang Long la pen West Karbiang Long along hum suri sira pharo sir kebra phokebra ke thom school along class 1 to class 10 anabang laki sira suring kora phora pharo trok sira trok kebra phoke charlia also martum do pusi pherangkya mai long pangdak pon kichengsi Karbiang Long gunatsav misen pen ke pachun pon anchot kali gunatsav ke pado pen ke charlia also martum ali ke long ji aphan Karbiang Long Autonomous Council angkang ke do 30 department along loke thekser atuma phan ingwaisi langdun pu Karbiang Long West Karbiang Long along pangrum pet pen block 3 sido lasi ECA block ke pangkang constituency along ke do EM MAC VDC chairman board chairman atumsi school chihumri dam repo Karbiang Long gunatsav mesen pen ke pachun pon thekji aphan MP MLA CM atum tami cherap cheto dunji Kibangzi naso aguna saf kibipon ke itum kaching hon ACM Karbiang Long Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang kamatha e kamon tiwer kemon e je quality education ki BFan lapen mission vision 2025 ki kamatha laso vision penojoksi itum non gunosaf Assam gunosaf aprang ki bipon lapen it will be the first time council pen ki patit pipon lapen ki lile ki do tahait Karbiang Long nat pen lapen West Karbiang Long nat pangrum pet pen to tell student class 1 to class 10 ke 1,25,769 student do lake West Karbiang Long lapen Karbiang Long a block tin jongsi ni na poli pipo bone Bokazan Hauraghat Langsomipi Lumbajong Nilip Romong West Sami Langso lake Karbiang Long West Karbiang Long nat bangke Amri Chinthong Rongkhang Suching
La so block ang bong pensi ka cover overall student ke 1,25,769. News report long sa inti Karbing long live. Patumi preni phai kre trogarni KNYC amaipu Podmo Teron lapen arisang hotum krongpli atowar kichopang lima putak High Court Chief Justice a hukumating pen Karbiang Autonomous Council Land and Revenue Department Secretary aphan pinporalo kipajerdam thu Kidam tanga porahut krongpli atowara long aron repen kichopang lima tungaphan KNYC pen case piponlo Laso ting si High Court Chief Justice pen KPPC High Court along kipaklem ponma Laso ting Karbiang Autonomous Council Land and Revenue Secretary along pidam non po atoy ting si pini pipajerdam lo ni nilitum foreign along anomalies mate ka chopang lima pothai si case pipon lo case pipon da phi halada court lo isi a case bang dispose pon lo chupon lo ada da chief justice pe isi lamrai mate isi order pipon mangela son hen lo nang litum da high court ng bibin ma anomalies mate ka chopang lim ke chokse putha ka paklang pon ma labang so record putha banga puthot land revenue department secretary phan le na litum isi paklang lam thulo halabang so teng ben se secretary mate land revenue department hin ben sai pon po busi insai pon po jalang litum phan nitum high court order teng ben si ladak 12/7/2023 12 July pachu July chiklo 12 July chiklo isi representation pidam lo as per high court order teng pen la pen thu non unmarket penana chiklo nang le rong lo chiklo joni abat lo di chiklo joni abat so selo bonsa ta me la bang so inspection ko pipone na baklang credit la bang non ko na ni tum chini der komane jong lai komane akhidat kali ke lage rada farman ke la bang so bostu ke lage official act kali ke confidential binangi po sela bang confidential binang ni la hai bang ke la bang ke kon ma rada tum kilong nei paklang ik dang bang rada tum ning sam po non so son lang tum ning sam se de non pu lang li sorma ke hai pen lang tum paklang ik lo alang li long li ki dun bang ke half bigha polo sada me account ngache tha bangke alu bange la hen lo account ngache tha bangke half bigha pen kon ngache tha bangke 1,29,000 bet la salang li tonon me doubt do ikok lo ahok fet pena half bigha anan ke 1,29,000 bet na mada abad na la sila bangso doubts ka pa clear phan ronga sora doubts pa clear phan lang litum la bangso beneficiary list bank transparent bikok similo paklang dak simil in the interest of justice thank you nang litum la bangso for line of puthat kachesong ajuding ulo batai lo nang litum labang so kita kaceso kami Karbiang Autonomous Council pen adi kipipedet ke lagi Karbiang Autonomous Council kacari tuman ke la labang so corruption mate lo so kecopang lim long kacirap dondolap apa sih adi na pipedet sekunci manang adi na pipedet bang ke ladak lo litum mat hanang ko po rat phan kang hon ka jinso wi rat phan kang hon ka jinso duk lo dang te alang litum paklang bondak jike non nang alang litum nang ke alang litum amina chia data pi ason si pinchong de alang litum deep joy paklang pon pi rada farmanta labang lo lapen kache song buke ahong lo tema nil tumar jiding len lo lapen kache song ko kang tonji boli nil tum ko pi ma ronate lawfully legally ko pi ma kache song pon ni tum che song pon bom lapen kibang jina ni satami pinisi reminder pilo brabji me paklang klete contempt of court mate fresh PIL satami nil tum pinang ko pola pen lam dat kali labang so putha ke even guhati long satami ni tum press meet to damji lapen chisik chedang tangat lo lapen advocate lapen penta ni tum so putha ke chis chingki chingwa yes ready lo muthe Karbiang Autonomous Council phan lam theisi par junanji pusi pini lam theisi par ju pon lo News report Karbing long live Lakha Kep Howrah Ghat mate Howrah ke hat constituency along unity victory and prosperity amai ke padopon bangso hut longri aro prek jam kaching thora saimo ke claim pon tang lapen ke claim pon ji aphan Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang ahin pen kangpu sai sitami deng pon lo Kedamtang preni phai kritrogani Lakha Kep Howrah Ghat mate Howrah ke hat constituency ke parlo Dhoijukha Pathu Aklamalong Unity Victory and Prosperity amai ke padopon Bangso Mayalong Aluhia Man pen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang kache tong dunalong MP Horan Singh Be MLA Dor Singh Rong hang MLA Vidya Singh Ingleng MLA Rup Singh Teron lapen Karbiang Long Autonomous Council Speaker Raju Tiso Deputy Speaker Ajit Kumar De lapen Karbiang Long Autonomous Council EMs MAC atum chetong dun जीवन धनी बीपीएल पुरिया से जीविका রেশন কার্ড নাই Karbiang Long কারণে
যিবিলাকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ আছে সেইটো চব পাই আছে যিবিলাকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙত এই হাৰত সমষ্টি পৰা আৰম্ভ কৰি 1,26,000 ৰেচন কাৰ্ড আমি ডিচেম্বৰ মাহতে আমি বিতৰণ কৰিম সকলো মহিলাই পাব লাগে Mayalong BJP Racharia Songatum Pinangan Longrialo Kaching Thur Ponji Lapen Ki Klem Ponang Jilang Alam Thei Sitami Clardak Pen Radaphan Than Pachini Ponlo Halapu Hawar ke Hat Municipal Board ke Parlo Along Ta Mesen ke Chelenga Tawar Kaselam Ponji Aphan Long E Somponlo Lapen Dui Joka Patu Aklama Long Char He Asai Hem Kikim Pontang Sitami Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hangari Deng Pen Ing Pupon MAC ke lega prang nili tumaphan pinpuralo nang kipajir dundo. Lasi hal haya long ki jongpon lapen lamcha kachipi tekang do an isi pen isi ke pachun ponji aphansi non bangso radamai pialong pen cyclem pon lupusi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang pen ningje pon. pen ko PPC ki dukela garato ma phan sayang deng kapijir pon ma ba ko PPS sayang deng ki dukela garato ma phan kijir ponjima kipi kapijir ponjima non urundo skema ke joy pen harokrinira hoke batangka achikluwang kapilut pen chenglong ake joy pen sanga anu tin kapan kapelong eji aphan ration card kipi pen chenglong kisu achelang pen asman bharoraka ningkari siang mo lak pho tangka ke joy pen kipi pon kapijir pon akar pen chenglong hemprek aglam rara phan bai dak klarsa pen niltum hemprek ta tonte la pen border lam ta tonte niltum lahaya putha hang bomji la pen ke niltum claim pon bomji la soprang prang da sayang deng ta ding pon bomji la pen goreng abar sai pen chenglong aka prek sayang deng claim ponji phansi bori ponji phansi tra pen che thanchimu Hawar ke pen harsing rong pi Karbiang Long live Amar Jivan Adawai Kinang Ji Atumaphan Isi Birta Kemi Bangso Adawai Non Ke Karbiang Long Pen West Karbiang Long Along Setami Long Ponik Ji Ini hamaso itu bangso Adawai ini kan dia oke itu langkin no jajar Adawai sekarang lang lo pada ikom ini lepas itu ada ini salong telong lo Amor Jiwan pula bangsa Adawai sebelum ke lang Tuhan itu Adawai di longan ban lo lepas ini yang long itu kan nanti kalau lagi ketemu keturun tak tahu kalian kompom lo. Clardak Pen Kachini Jiapan Troxy Highway Hini Trop Pho Highway Troxy Nerkapalong Humri Ignon Pirthya Thak Kedo Amunit Anke Kisung Jipu Thekhe Komadne ke aphu ke so komadni ke akeng ke so komadne ke cancer ke so pen ke chenglo pinangan monit akai long kisum chetong nangdu Lason si lakhaing kora truck Dwarbaguri constituency angkang Deithor police station ke parlo Arlong Pira Norsing Tok Biarong Amikar Birsing Tok Bi Kidamtang Priniphai Kreket Homani Hem ka chikim ji aphan nu jok ki thudam ji pura thengpi thu peramat akeng anathu men wangjo amat aking babrup amat aking jinglok petlo huladak pen ke wangki kithi tanglo lasi tong sekot pen te bokhet NRL hospital along an ponlo bonta ladaki un ideksi jorhat ponnun pusi doctor satum pen hukum pilo bonta tangka kavidet pena jok se kachelang ji aphan ponlong le detlo non amat ke balipathara long aking ke opmatic ke senga do wai pensi silang pon bomlo Lasi EM Richard Tok Bia Phan nang ravek tha pusi a hema soratum pen kerap kacho hangpon Chikimi bulo New Chitudam la so New Chitudam ma la so thengpi aniok Chitudam lo maneng ke la so rikang chak lo ma la so rikang la so angsong rukrak la ke chona mi pulo ama sing ke la so rikang bang prang dak pet man ke direct la king long hi mane babrup ya long ge babrup long ge phi bang ge dak pen hem si ko nang ha dak pen nang hang lo ago dak pen ka duwi hem si dam si hadak pen ke na mane kithi tang si wan hadak pen mane aning long da jokhom long lo amben akeng chimun tum da chebeng rup lo ko la keng phung den long da chebeng rup lo
non dak nitum dak Vivekananda long pon hai Vivekananda long dak Vivekananda long la G2 NRL Vivekananda long pon setami la dak pon lo la tumbang pulo dak mun transfer nang tum transfer lo nang hipo nang tum Jorhat pon hoi pulo ma Jorhat ke pon ji mane tangka pen kaduri pen joini masit to Balibothar pon pen sapu mu choji bulo ha pulo Balibothar pon dalo Balibothar pon athima ka chongdat chot ke ani si 200 250 la son si chongdat dat pot ili kaita thenglong pot ingela si amasi ingela so ka chongdat pen masi alang na bidha delo aku nitum le kerab dun uji de nitum da upai delo la so joini pen masi ke Balibothar pon lo ajo 12 baji hadak Balibothar le lo hadak elong dim Balibothar bang dam lo siam hem la son misendu mane are pia hui la son chinglok ai hui ta penangan pamiun pulo hadak dam lo abang model he ako last bang ako sulinian long wang thu je sulinian long sik last start lo la so dawai hui nang lo dun lo la so ting ma sing ke nambang injuries bisi lo News report Karbi Anglong live Patumi Prenipai Kretrogani Bokajan Police Station angkang Keparlo Hanjang Langso Adung Edona Hem Ahidi Ajoalong Inut Pang Tek Bangpu National Highway Thongkep Resirkep Atowara Kungalong Kitila Yapan Kilong Pon Pusi Birta Ribdun Long Birta Kilong Dona Tenke Ada Por Pai Trok Apor Malom Towar Kedam Kiwangatum Towara Long Inut Pinso Kitila Theklong Si VDP Klembang P Rajbongsi Pen Bokajan Police Station Atuma Pan Birta Pachini Si Police Atum Adim Paledun Si Kitila Yabang Pho Pan Humdam Si Bokajan CHC Along An Ponsi Selang Ponlo Kipachini Ponatenke a Okapran mi u ea keso dokok tahai sita non doctor satum pen keso lang pon bomlo sita keso ki prek jega jok Dipu Medical College and Hospital along an pon thulo keso o ajok arnikang samapor malom achithe avidet lo pusi Bokajano si monjutte rang pen birta nang pachini ponlo kithi loda bang phua men la pen ki do adim pang thek pon long lelang lasi amohor kilang pen komani chinia bang do pute Bokajan PS kalite Dipu postmortem along an kache humri dam jia phansi pachini ponlo Bokajan penanante rang Karbi Anglong live Pinya Adap Abirta ke lapuansi kang ton poniklo